Так выглядела мечеть в селе Тахта-Джами еще полгода назад. На призыв помочь в ее реконструкции откликнулись сотни соотечественников. Люди собрали около 7 миллионов рублей. На эти деньги в аварийном здании отремонтировали крышу, устранили трещины в стенах, построили новый купол. Но чтобы открыть мечеть, необходимо доделать внутренние работы, сделать теплые полы и отделку. Для этого нужно собрать еще 1 миллион рублей. Biz Oraza bayramına gez, bunu içini yapıp, bunun içine teravih namazlarını, cuma namazlarını Oraza vakti başlanğanda, Oraza vaxtda bu teravih, cuma namazlarını yapmağa niyet etemiz. Onun için daha bir kere sizden pek müracaat, sizge pek yalvaramiz ki yardımınızı ayamayınız. Çünkü bizge şimdi kaldı polunu yapmağa. Son duvarlarını şpaklivat etip boyalamağa. Tepede mına kubbenin boş yerine bu olacak ay, lustra, ay sıfatında olacak. Kısmet etse bunda asılıp duracak bu boş yerde. Bu hepsi sizin yardımınızla yapılıyor. Bunda demlere ait hanım gibi hepsi sizin sadakalarınızla, yani yolcuların sadakasıyla, kireyler bunda çok. Onun için daha bir sizge müracaat, yardım etiniz, bu caminin içini bitireyik inşallah. Мечеть Абу-Бекир Джамисы была построена 25 лет назад представителями крымско-татарской диаспоры в Турции. Bu Türkiye'de yaşayan diaspora tarafından bir Sülbiye Hatun degen bir kadın var idi, Allah rahmet eylesin. O bu caminin babasının adına kurdurgandır. Bu camini kurdurganlar Ebu Bekir Ağa'nın adına. Demek bu cami 96 yıldan beri 23 yıl devamında çalışkandır. Местные жители прилагают все усилия, чтобы к началу священного месяца Рамадан мечеть открыла свои двери для мусульман.